Ulazimo u manastir Agonije, gdje se Gospod molio pred stradanje. Stanemo ovdje ili idemo? Idemo, stanite ljudi, stanite. Gestimanski vrt, manastir. Vidjeli ste taj deo gdje su stavili tablice. Tamo je privatno jako mi se učilo pravo napred. Tamo se nalazi stasao iz prvog veka sa stepenicama koje vode iz manastira. To su stepenice koji se Gospod iz Hristos spustio dole i popio. Gestimanski vrt i neke su masline stare 2000 godine. Evo, približavamo se crkve Agonije ili 12 nacije, jer je 12 nacija učestvovalo u njenoj izgradnji. Agonija je tu zadnje put Isus Hrist se moli na steni pre stradanja.